ugrizao kruh koga ne može da pojede. On je došao u FNC. To mu je najveći borba kad je ikad bilo. Dobro, što ne staviš svoj ugovor? Najveća borba kad je ikada bila je Ilket u FNC u Zagrebu. Borio se u Beogradu kući. 50.000 ljudi. Ja sam istu dvoranu rasprodao u preskonferenciji na 17.000 ljudi. Ilke bi najviše on želi biti. Pa što kad si toki šmeker i mangut ne staviš taj ugovor, jebote, a? Stavi ugovor, slino jedna. Slino. Stavi ugovor, ba to. Stavi ugovor, evo ga Forgač ode, šta on ima s tim? Šta on ima s tim? Ja ću dokazati. Jeli, šta ima on s tim? Stavi ugovor. Pada kao klada. Stavi ugovor kad si šmeker, klošare. Bla, bla, bla. Jokica. Pa nisam ja plako kod piča. Distancuje i to koljeno s kojim je nokautirao Šlomenka. Da, smrtno ozbiljan je da vidimo. Sportski pozdrav. Gotova je priča, a sada ide prava stvar. Opet na trenutak balans. Fabijan ide na rušenje odmah Ilić. Ide Ilić na rušenje, tako je, krenuti će na ovaj single leg, da vidimo može li ostvariti to, zalijepiti Fabijana na leđa. Dobro Fabijan se sada brani. Odlično, ali evo ruši Ilić. I okreće Fabijan. Odlično. Od strane Fabijana. Nasmijalo ga ovo dobro, ali ide oblik kick odmah zadnji ljevi. Kako odličan ovaj desni sada. Ilić je krenuo. Brazilian kick ili question mark kick Ilića koji fenomenalno radi. Sjajno, Ilke je dobar na nogama, sada uzvraća. Miran Kroševom ovim, ide u tijelo. Odličan taj lijevi kick ima Ilić. Fabijan se malo muči za sad s ovom brzinom Ilića. I s distancom. Još jedno. Single lega Ilića. Single leg. Sada se malo poslužio žricom. Fabijan. Dobro je prebacio i singlea u double leg. Zadovoljni u Fight Company. Company kutu, pogledajte. Točno su tu. Diže se na trenutak Fabijan, opet ga spušta Ilić. Ako uspije Ilić ovdje pozicionirati Fabijana, to će biti veliki problemi za Fabijana. Pokušava uzeti leđa, jednu kuplju ubacio. Sad mu smeta kave za ovu drugu, ali svakako dobra pozicija za džokera Ilića. Posljednje je radio u teškoj kategoriji. Fabijan, dobra obrana sada Fabijana, hoće li dobiti ovdje on gornju poziciju? Može li ovo krenuti? Evo ga, da. I sada kreće kanonada. Mora paziti ovdje na upkikove. Dobro se za sada Ilić brani. Diže se i evo ih ponovo. Odličnih prvih 2 minute, 2,5. Onako kako smo i pričali. Dobro koljeno sada Ilića i middle kick. Dobra zadnja Fabijana. Op. Teši direktno prošao kroz sredinu. To je ta boksačka prednost na polu distanci Fabijana. Imamo fight! Da. Dame i gospodo, to je to. Pričalo se, ali se i ostvaruje. Dvorana u ekstazi. Velika galama u Zagrebačkoj areni. Publika ide na obje strane. Sada neugodno iz klinča, ali Ilić je u miru, ide na double leg. Zanimljiva strategija. Ovo je puta lagano Fabijan brani, dobro koljeno. I odmah pritišće. Odmah boksački pritisak Fabijana. Čini mi se, Džoker ide u razmenu, to mu ne treba. Dobro, sada Fabijan pogađa lijevi kroševom. Ide Fabijan Ilić. Sada i koljeno Fabijana. Dobra pozicija glave u klinču, sada Fabijana. Dobro da je Ilić sada ovo primijenio. Nije izgledalo dobro za njega. Kad baca Fabijan te bombe. I cijelo dvorana ovdje skandira Rocky. Da. Kakva je to snaga. Piše Ilić lagano sada i dobiva jedan desni lakat. Neugodan od Fabijana koji je podvalio to.
Koljeno, ali blokira to Ilić. Nešto manje od minute do kraja. Zanimljiva, izvrsna prva runda, još jedno koljeno, još jedan lakat. Problemi Ilić. Pritiče boksački. Fabijan leži na žici Ilić. Dvorana u ekstazi. Mora Ilić ići van, s druge strane Fabijan nastavlja ovim bombama. Fabijan laže Ilić, Ima 5 sekundi, ovo je moguće. Prekid. Da vidimo. Lakat iz gornje pozicije Fabijana. Sada je ovo i prošlo točno ispred nas. Ilić se čini miran, Fabijan nastavlja sa udarcima. Otvorio je lijeva arkada je otvorena kod Ilketa. 10 sekundi je ostalo. Ide sada Ilke možda na neki sabiša da vidimo hoće li probati. Triangle, ne evo ga u polu gardu. Fabijan i kraj prve runde. Kakva prva runda, odlična. Odlična prva runda, prepuna akcije. Jednostavno kada dođe Fabijan blizu, kada skrati distancu, nema odgovor boksački. A Ilke, da, stao je u jednom. Još jednom, ovaj lijevi high kick i onda dobro pogađa. Zanimljivo da se više izmorio Ilić i tvoj hrvački izmjena nego Fabijan. A dobra mu je strategija bila. Odlično je to prošao ovaj zadnji. Ko nam je Ilke, dobro je, evo ga. Guma je tu. Praviti zanimljivim da ne završi na leđima onako. Više se kretati. S druge strane Fabijan će nastaviti s ovim što najbolje radi, a to je otvoreni rat. U kaosu je on najbolji. Joker je pogodio sada. Dobar middle kick. Ne smije pustiti blizu Fabijana Joker. Tu mora ići van. Sada udarao Fabijan. Problemima Joker. Da vidimo će li ovo uspjeti preživjeti. Opet sada u doljoj poziciji. Dobar lakat jedan Joker. Još jedno. Vidimo, može li Ilke malo to izbaciti s druge strane Fabijan. Miran. Da, kakvu šansu sada ima to. Točno ispred nas ovdje. Da. Još pokušava možda. Izvući možda neki up kick ako ga uspije, ali ne. Fabijan sada udaraju u tijelo. I sada problem ovdje Ilić. Odlična pozicija za Fabijana. Ali dobar scramble. Okreće, dobar scramble. Ilić, ali ponovo na leđima. Kura glavu Fabijan u pravom trenutku. I opet završava Ilić na leđima. Ono što Fabijan dobro radi je ne zaletava se, ne gubi totalnu snagu. Sada je s lijevom probao Ilke. Gotov je Ilić dva. Ovo bi mogao biti kraj. Saša kaže, brani se Iliću. Da, gleda već Fabijan u suca. Ilić je miran. Ali upozorava ga Saša da se brani. Blizu je prekinuti meč i oče. Kraj. Gotovo, Rocky je to riješio sa ground and poundom u drugoj rundi. Riješio je Rocky još jednom ground and pound.